Soy Candy Wang， 大家下午好，我是 Candy。Soy Hailey Liu， 大家好，我是刘海丽。La directora de Colegio 莫谦 en Valencia， 是瓦伦西亚莫谦书院的校长。Presidente del Centro Cultural de China en Valencia， 是瓦伦西亚中国文化经济交流中心的主席。Estamos muy contentos de ser los embajadores de China en Valencia。我们十分高兴能够成为在西班牙瓦伦西亚的中国影视文化大使。Concurso internacional 以及瓦伦西亚 Valldigna Paella Valenciana de la Valldigna， 瓦伦西亚海鲜饭国际大赛的大使。40 restaurantes de todo el mundo participan el próximo día 9 de septiembre。来自世界各地的40几家餐馆将会在9月9日参加此次国际大赛。El restaurante Puerta Verde representará China。来自中国北京的 Puerta Verde 这个餐馆，他们将也于9月9日参加此次比赛。Mucha suerte a todos。祝大家好运 ，Good luck！ Os esperamos a todos el próximo 9 de septiembre。9月9日，我们等你们哦。Vos esperemos a todos 9 de septiembre。Been good， Been good。Been good。Been good。Bienvenidos。Welcome， 欢迎光临，热烈欢迎。La comunidad china en Valencia ha crecido mucho en los últimos 10 años。近10年来，瓦伦西亚的吕西华人团体迅速成长壮大起来。La cultura china y la cultura valenciana tienen en común 中国文化与西班牙文化一直都是紧密相连的。比如说， el arroz， 瓦伦西亚的丝绸之路， la pólvora， 瓦伦西亚的大米， la ruta de seda， 瓦伦西亚的橘子和橙子， la naranja y mandarina， 瓦伦西亚的火药。